Alo mingisero mngana lona FM obula sesotsene ko inkari wa mina na wena mingisero me kholo nga ingisala stiche shurko la Gauteng eMpumalanga North West Limpopo nawe kuma ku audio streaming yamngana lona fm.co.za mina ni khalanga Pet Mathebula ningwana ri simato wa jingwa xithlango maxingirtano wa jejana makunele wa ndandatsi mingisero me ntaka wena twini la studio 13 Apollo Kwane ekutisela ngona ku Africa wa bulabula ka mngana lona 13 hako 4A lenga ko ekutisela ngona ku Africa wa bulabula kwala nga ingisala stiche shurko nga ko ingisala urla a Gauteng eMpumalanga North West Limpopo nawe kuma ku audio streaming yamngana lona FM akensa snel loko uhlawule xitichi lexi nhlekani lo hi ya mahlweni na bolo ra hina na dokodela Mathole Motshekga sweswiwani ku fika la ka hafu ku bila wara ya 12 hi ndlela yoleyo hafu ku bila wara ya 12 hi ta va kha hi vulavula hi timhaka ta mintirho ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka ta leswaku Afrika-Dzonga ri na xirilo xa mintirho kambe vulavisisi byi komba ku vatirhi va lava ku lawula vinyi va mintirho hi fike njhani ka xiyimo xa mixaka walowo xa ku loko munhu a ku thola ku tlha ku va wehe u n'wi byelaka ku i swi lavisaka yini hikokwalaho ka yini hi sweswi matiko yan'wana ya endlaka swona ke kumbe swi endlaka leswaku hi nga thoriwi no tholeka tanihi vatirhi hi bula sweswo mingisero mngana lona FM ka 0860 la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula kambe lexi xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini n'wana wa xikwembu phela ko sa siku president yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi mi swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find great same time Afrika wa vulavula sweswo mingisero mngana lona FM makomandla hi langutela ku bula na dokodela Mathole Motshekga hi nkarhi lowu hi nga twana na wona wa sweswi ku fika la ka hafu ku bila wara ya 12 tlhelanyana ka n'hweti leyiwani hinkwayo kasi ke hi hafu ku bila wara ya 12 ku ya fika awara yan'we hi laha hi nge ri lava ku ta bula hi langute ka timhaka ta hi langutana twi na timhaka ta mintirho ya Afrika-Dzonga ka n'hweti ya leyiwani ya vatirhi hi ndlela yoleyo tolo loko ni ka ni ti hungasela ni ri hala ti-F hala a Giyani ni twa ku ri na huwa swinene ku na ndhawu yin'wana hi tlhelo rin'wana ra ti-F to tshama ti ri ku dumeni a swi na mhaka ku Musumbunuku a swi na mhaka ku Ravumbirhi a swi na mhaka ku i Migqivela a swi na mhaka ku i le xikarhi ka vhiki hi Sonta na madyambu ku va kha ku vutiwa ku 1-2 chaku Mike 1-2 va mase va la ka dzingidzingi se va fikile mi kona vonakana he vana milawu yi ri yini kumbexana masipala wa Greater Giyani wu fanele wu hi pfuna ku twisisa mhaka leyo leswiwani ni swi languta hi mhaka ku hi ri Mgqivela ni ye ka Ngove ku hava vuwalawala ko fambiwa ko yiwa hala na hala na vusiku ku hava sweswo ku va ku lo wi ku a radio yo tlanga njenje ku na i tiko ri roxe ni ri tiva ku ri nga na tavern yin'we one lomu kun'wana lomu ni kombela mi hleketa ka hi ta bula kahle loko hi vuya ka mahungu ya misava ya awara yan'we ta bula hi yona yaleyo ni lava ku hi twanana kahle hikokwalaho ka yini ni ta bula hi yona yaleyo awara yan'we kambe ni teri hi lava ku bula na dokodela Mathole Motshekga hi tlhela ka bulu leri a hi bula hi rona vhiki leri nga hundza hi lava ku hi bula hi languta ka n'hweti leyiwani ya Mudyaxihi leyiwani venge yi na vukwembu andzeni ka yona na we kumbexana nga lava ku vutisa swo karhi hi bele riqingho ka 0860002543 dokodela nhlekani hi fikile hi na laha hayi nhlekani mi pfukile hi pfukile minjhani na na hi pfukile a khensa swinene loko hi kha hi vulavula hi Ravuntlhanu hi kha hi tsutsuma a mi kha mi kombisa ku n'hweti leyiwani yi na nkoka swinene kusuka ka vukwembu ku ya ka vuAfrika bya hina a hi sunguriseni ya mativa vanhu va la Southern Africa hina hi vitana SADC region a yi vitanwa Sabia rito leri ra Sabia ri huma ka Saba Nyadaja in short Queen Saba or Sheba. And this Queen Sheba, vito ra yena rin'wani Muwari or Muwari Wedenga
amazulu va ri i muhali nkulunkulu, vatsonga va ri i nwari or xikwembu, balobedu va ri i muhali or muhali, Lesotho, Pedi and Tswana va ri muhali, ene laka swi vula ku ri hinkwerhu ka hina la from the Zambezi right up to Cape a yi ri na xikwembu xin'we ene hi the first ta May a ku va na migiti leyi mikulukumba, for instance eMapungubwe na le Great Zimbabwe, ku khensiwa ku tswariwa ka the Queen of Heaven, muhali wedenga. Ku tlhaviwa tihomu tinharhu, yin'wani i nyiketiwa vanhu va dya, yin'wani i nyiketiwa tiharhi ti dya, yin'wani i nyiketiwa xikwembu na swikwembu. So ku byariwa na xitlhantlha xa ku vonisa ku ri i masungulo ya vutomi. Okay. Now on the 25th May ku huma a star va yi vitana nanga or naka, a canopus star, i tivisa vanhu leswaku ku ya tswariwa i vito ra xikwembu. Vito leri ri vitanwa leswaku i Nyambe, Chambe, Zambe, Kembe. That's why Southern Africa hi kuma leswaku ku na tindhawu, for instance Zambia, vito leri ra Zambia ri huma ka Zambe. Hi kuma ku ri na Mozambique, this Zambi in Mozambique ri huma ka Zambe. Ku na Zambezia i vula Zambia means vutlhari bya Zambe, and le Zambe the voice of the Queen of Heaven. And ndambulo wa Limpopo uvitanwa Vembe. Vembe is also the voice of the Queen of Heaven. Mara sweswi because of the struggles leti inga va na tona, kuma leswaku the 1st of May, which was celebrated as Muhali Day, is the Workers' Day. So which means that religion ya hina vanhu va ntima aya practicing it 1st that May. And the 25th of May, kuma leswaku is Africa Day. Kumbe ni khomeleni kwalano dokotela hi ya xavisa hi ta vuya hi yisa mahlweni. Okay. All right. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Hi bulana dokotela Motshekga lava hi Mathole Motshekga lava va sukaku eka Kara Heritage Institute la engele ku bulena vona ka hi langute ngopfu ka timhaka ta vuhina tanihi maAfrika na ntumbuluko wa hina hi ndlela leyi mavatu va kha va kombisa hi timhaka ta mavito lawa ya hetela ku ya va ku hikokwalaho ka hina hi vana va Zambezi, hi vana va Vembe, hi vana va Zambia, va Mozambique hi ndlela leyi. Se ni byeleni dokotela ni mitwe mkhamila ta vulavula hi timhaka ta Organization of African Unity kumbe Africa Day 25 kambe hi nga se ya ko hikokwalaho ka yini Vembe yi nga thiwangi xikan'we yi vhiwa Vembe River, leswi va Limpopo River swi huma kwihi? Swi vula leswaku vanhu va hina hi tshembe ngopfu swilo leswi nga tsariwa ti-colonial powers. Lava ti-researchers ta mabunu va ri vito leri ra Limpopo ri huma ku Ndebele name va ri ku proposa. So i government ya Limpopo va tekele swa ku proposa
swa nsati wun'wana wa mu-Afrikaner va ri no Limpopo i-province itava Limpopo. But vito la Limpopo is a corruption ya vito la Lebombo Mountains leti ti separating Mozambique and South Africa. So Limpopo is the name of the mountain. Va teke this Lebombo va corrupta va yenza Limpopo va nyiketa province ya hina. And then Vende is rich because Vende ivula leswaku is the voice or the word of Nkulunkulu, Muali Nkulunkulu. So ivula leswaku loku inga tirisi tindimi ta hina kahle hilahla i-heritage ya hina. So futhi va vula leswaku loko u endla leswi geographical names changes i vuela ndzhaku i langutisa ku ri mavito laha ya tirhisawu i wona a fanele a tirhisiwa na. A hi yeneni ka Africa Day a ma hata na yona miri ku ndleke yini la? Before ya ka Africa Day ni vula leswaku on Africa Day on the 9th vitana mahosi tin'anga na varhangeri va tikereke leti ta maAfrika hi hlangana le Freedom Park hi ta vulavula ku ri why swilo swa hina swi nga fambi kahle vaswati na vana va dlayiwa swihlangi swa hina swi nwa ngopfu la swikolweni swihlangi swa hina swi va pregnant and then ku na crime yo tala. So vakulukumba lava va ri kona va tin'anga na vafundhisi va maprofeti va hi byela leswaku leswi swi endleka hikuva hi suke ku cultures and traditions ta hina ha hloniphi swikwembu swa hina ha hi hloniphi the traditional leaders ta hina. So va twana leswaku hi lava what we call African Spiritual Renaissance movement. So on the 23rd, La Cara Heritage Institute, we went a big gathering ya ku launch this African Spiritual Renaissance movement. And then on the 24th, they hlangane under APRM, African Union. And then Nabona, they endorsed this African spiritual movement. So the radio stahina, community radio stations, they fund this program, African Spiritual Renaissance. La Cara Heritage Institute, food in Cara online radio. The level with the whole country and the whole Southern Africa. He pusha inkolo yetu ya muwari wedenga nwari xikwembu leswaku van'wana hina va ta tiva ku ri hi vona vumani va nga landzeleli swilo swa van'wana. Kambe loko mi kha mi languta ka era leyi nga ka yona swi lahleke kwihi dokotela hi ku a swi fana swi nga lahlekangi kumbe ku na van'wana va nga fika va ku hayi a hi pfaneni hi swi tshikini? No, a ni ri swikolo leswi swi inaku na swona swi sunguriwe i ma-missionaries. Ma-missionaries a va lava leswaku hi endla swa le Europe i sukela swa hina. And then loko government ya apartheid i teka muso ya endla leswaku na yona i rangedisa phambili swilo swa Europe. Manje hina our democratic government na yona ya landela curriculum
ta khale ta le Europe. So that's the problem. Mara this African Renaissance it ay pfuna leswaku hi ri vanhu va ntima hi vuyela ndzhaku hi tivutisa ku ri hi hina vumani na va swihlangi swa hina swa vutisa ku ri kasi hina hi vumani. That's why it causes Congress of South African Students i finally change ku dyondzisiwa history eswikolweni, hi fanele change curriculum eswikolweni, so swihlangi swa hina swi lava ku ri i change swilo. No, ya twala dokotela. Hello. Ai mikhatini ma ha ri ku hlamuseleni dokotela. Ya ni ri now kuna moya wa ku wa ku ri hi vuyela endzhaku ku ri hi tumbuluka kwini hi vumani i register i culture ya hina yini and also ku ri i religion ya hina yini ngoba sweswi vanhu va hina va ri hi vona va Kriste va landzela Jesu murahu mara va nisa na tiparafini va dya mabyanyi ene loko u langutisa tikereke leti nga kona ti fana na ti-business every Sunday vanhu va vitaniwa va fanele va humesa mali and so on a swa vulavula hi Xikwembu na Xikwembu. No ya twala a hi hetseleni le ya timhaka ta vukhongeri leti mi nge kumbexani swi nga kumeka ka online radio ya n'we hi mhaka ku na mini le ka radio hala ni nge pfumeli mi navetisa radio ya n'we kambe ni nga pfumela mi ku website ya n'we laha vanhu va nga kumaka vuxokoxoko ku ya mahlweni hi kwihi. Tshame na director wa yona la vulelani na yena u ta mi byela ku ri ni nga yi kuma njhani. Okay, hi ta va hi khensile ka n'wina dokodela mani hi twa yena ku i ri yini kusuka kwalano hi khensile nkarhi wa n'wina. Okay, thank you. Inkomo dokodela a hi tweneni ku website ya Kara Heritage Institute yi yimise ku yini ku endlela leswaku mi ta kota ku kuma vuxokoxoko mayelana na timhaka leti ta ku va hi anamisa miehleketo hi tlhelo ra vukhongeri byeru. Mutlhomphe yi ri yini website ya ko? Yi ri yini website? Website ya rona re ke check it on our developer just now. You are fired. All right, yi ri yini? Ku rumele link ya yona ne. Oh yeah, ni rumeleni kunene link ya ko then hi ta iteka kwalano yi rumeleni ka producer ya mehe then hi ta iteka yeah. All right. No, iswona khensile swinene makume inkomo makume na 30 minutes ntsena kupile wara ya 12 nokona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM tshama swi twile ku mudawuri i fambisa ku yini n'weti leyi na nkoka swinene mintsiro wa mina kambe ke ni hundzila ni kuma nhloko mhaka ta mahungu ya misava ya awura ya n'we na mani Nkosinathi Chauke loko se ni vuye a hi buleni vakaya matsundzuka siku n'wana hi bule na tatana Mbazi Mashilowa hi vulavula hi timhaka ta ku thoriwa na ku thoriwa ka vanhu Afrika-Dzonga ngopfungopfu hi timhaka ta milawu kambe nta siku rin'wana ti tshamerile ni twa vakulukumba van'wana kha va vula ku a ku fanele ku ndiwa mintirho la Afrika-Dzonga la kambe lexi hluphaku lava endlaku mintirho va tifeme loko a endle mintirho mi tlhe mi n'wi lawula ku i wu fambisisa ku yini kwala ka timhaka ta ku mi fana hola mali muni un'wana a fana tiva na ku ni ndla mali muni ku ni ta kota ku hola mina ni ta kota ku tiva ku ni ta hola mali muni siku yini a ka ha ri muthori a teka ku xiboho xolexo a swi le ku hi onheleni ke loko swi ta ka timhaka ta mintirho na ku kumeka ka yona kumbe ku kala ka yona Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo a hi ku tumikisela mina 0860002543 nakona ka Africa wa vulavula namatlhe siku ra sungula ra ti-vote ni themba makhama ya ma ya hlawula n'wina mi ngi wela ku kala va miliyoni na madzana ntsevu wa vanhu lava va nga ta va kha va ya kumeka va kha va hlawula ka siku leri kambe sunguleni hi twa ku mani Nkosinathi va ri yini ka mahungu ya misava ya awara ya n'we Nkosinathi nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi
a ku na munhu la mutini lowu swi tikomba ku nga se fika munhu mingisero Munghana Lonene FM kambe a ni lava ku kamba swona ku hi nga kumi tinhlokomhaka ta mahungu ya misava yo aworo yo n'we kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingisero mena 0860 08600025543 hi lava vulavula hi timhaka ta mintirho hi n'hweti leyi ya ntirho hi ndlela yaleyo n'hweti ya mintirho leyi se hi lava ku languta ku endleka yini hi ta twa ku xiyimo xi ri yini hi ndlela yoleyo eka nongonoko Afrika wa vulavula hi ndlela yaleyo a hi sungula ni tlhe ringeta nakambe ku nga va ku ri na okay vera va okay no aya ku na timhaka ke yimani hi twa ku se xiyimo xi ri yini hi ndlela yaleyo 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula a hi tsele un'wana wa ku famba sweswi i ri hayi mina na kana ku za swi ndliwa tolo i mhaka ya ku hani se tolo a ku ri exactly ku sele masiku ya 14 ku ya nhlawuriwini a hi swa tivoti hawu phela inkinga yakho ku a yi languti calendar ku votiwa rini wo tirha i nghene 5 years na 5 years ri ku tirha se hi nge stop sweswi ku tirha hi nga ha tirhi ku se hi ya voti hi ta qhubeka until 29 in fact even after va nga si hlawula yin'wana cabinet ku ta hi vona na wo hi vita kwalaho ku ta vulavula ta health ku ve se hi hlawuriwile mara ku ve se ku khetiwile mara government wu ri karhi wu famba loko hi hete tliliniki sweswi ku ve mundzuku ha vota hi pfula namuntlha andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makomba ndlela makumembiri ntsevu timinete ntsena yi nga si ba awara yan'we mingisero Munghana Lonene FM ya hi kuti ku n'wangula wona wa ri yini 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi 21 mingiseri hi lo hi vulavula hi timhaka ta mintirho maAfrika-Dzonga veri mtholeki manyenyela n'we maAfrika-Dzonga loko thoriwe vhiya livhini swi swa koteka ku va ku namuntlha thoriwe livi ya me namuntlha wa ha ku thoriwa a hi twenene loyi ni hleka ayi buthani na vayingiseri aye papa mavona loko hi langutisa mhaka leyiwani yi na matlhelo mambirhi ya tlhelo ro sungula milawu liya yo hambanahambana ya ti-Labour Relation Act ya ku hanyisiwa kahle yi hunguta switirayiki na liya yin'wana milawu ya ti-employment equity yi endla ku vatirhi va khomiwa kahle ku ringana ntirhweni swi nga hi ku mulungu kumbe mutini mara leswi ni nga swi vona la Afrika-Dzonga loko ho langutisa mhaka leyi ya ku humelelaku le Cape Town leyi ni ta swi vona ku ri vathori va la Afrika-Dzonga va lava ngopfu ku thola vanhu va matiko ya le handle lava kalaka na maphepha mina ni na ku pfumela ku loko department leyi ya tata ni qhezi leya yo landzelerisa kahle mintirho yi ta va yi tele ngopfu hi ku mintirho yo tala loko ma ya tihotela mi ya ti-restaurant mi kuma ku vanhu lava ni le mapurasini i vanhu lava va vulavulaku va taku hi le handle ende vo tala va vona va ha maphepha mi swi tivi ku ri na nomboro a va nga yi tivi valungu lavaya ku va tholi vanhu lava nga va thola hi va mani a va nga humesi na record so hi nga yi langutisi ntsena ku hi tlhelo ra ku milawu leyiwani yi onhile milawu leyi yi pfunile ho fane hi endla ku ri hi landzelerisa milawu munhu loko milawu yi pfune njhani lava ku kota ku tiva yeleyo ku yi va mi ta kahle loko mi ku hi nga yi languti hi tlhelo rin'wana ra ku yi onhile kumbe very manyenyela hi mhaka milawu leyiwani yi ma ni hetisa ku xikombiso loko mina no teka ani mina le kaya le purasini ka Manghena loko se hi rima le purasini minkarhi ya ku tala u kuma ku ntako a hi rimeni mara n'wina hi n'we se mi ni byelaku ku ni fanele ni tirhisa ku yini ni mi holela mali muni ni kuma ni mi komba na ku nghena mali muni la purasini se a na ha ri sungulela yini purasi leri loko ve se un'wana na un'wana se i lava na ku tiva ku ni bindula mali muni ma tiva ku hikwalaho swi komba yini loko u ri muthori u fane u workshopiwa hi milawu ya vatirhi hi ku se va ku abuser hi ku milawu wun'wana na wun'wana loko munhu a nga swi tivi ku tirhisisiwa ku yini swa boha ku va na loyi a nga ta lava ku teka advantage sweswo kahlekahle ni nga vula ku mi vitana na maloyere yo tala a swi tsariwangi helo ku hava nawu wa lowu pfumelaka sweswo ko va ku
kuma ku ani loko munhu a ri hava vutivi na bibele ya vula ku vana va mina va lova hi ku pfumala vutivi swi vula ku ri vathori valava va lava ku workshopiwa va tshika ku rila swi kona swikhoxwani swa milawu swo khoma swa masiku manharhu va kota ku swi vula ku department leyi ya kezi yi fanele va traina vanhu lava va kota ku va va tiva ku va endla yini hi ku leswi hi swi vulavulaka swi vulavuriwa hi munhu loyi a nga ignorant a nga swi tiviki ku milawu leyi tirha yini mara ni byeleni ke a hetseleni lava va tholaka vanhu vo huma matikini le handle vo kala maphepha va kha va lava ku fikelela yini mativa kwalaho mi nge ni ku swi na politiki ndzeni ku na vanhu vo tala mi yingisela swinene ku na van'wani ve ri loko vana va mintirho kwala vo basa va byeriwa ku famba mi ya thoriwa hi Ramaphosa hi ku mi n'wi voterile se leswi ikhonomi yi nga khomiwa hi vona lavo basa va ringeta hi matimba ku endla ku ri lava lavaku mintirho la South Africa va va frustrate ku vona va ta kota ku kombisa ku mintirho ku hava mintirho yi tele ngopfu yo ka yi nga ri that's why mi kuma ku na vanhu va le handle va tiva ta tala la va swi tiva ku hi vona lava thoriwaku hina ma-Afrika-Dzonga manyenyela ma-Afrika-Dzonga nyenyeli oka a ni hina ha ti tiva timfanelo ta hina va tlhe va va dlaya mu ku ku na crime kasi va va dlayela ku va va hlupha a va va holeli mi ta kuma ku tshamiwa tin'hweti tinharhu a nga holi loko a ku la mali va ku phela wena u huma handle wena se mi vulaka ku xanisiwa vatirhi hi ku ka va i mhaka leyi ya ku thola munhu loyi i lavaka ku n'wi xanisa a ni va toloverile hi nkarhi wa apartheid a va endla swona mara va ha ri kona va apartheid sweswi leswi a va swi toloverile se sweswiwani va endla apartheid va endlela vanhu vo huma handle ende sweswo swi endla ku hayi ni khensile ngopfu good boto wa mina na khensa swinene anini hi swona na mini khensile mara yaleyo a yi cinciwi perception 0860002543 ve ri maAfrika-Dzonga manyenyela n'wameriya SABC Education na va-IEC va tirhisana kun'we ku tisela nongonoko wa tidyondzo ta vaaki na wa vantshwa laha ku khumbiwaka timhaka ta nhlawulo u nga hundziwi minongonoko leyi eka Munghana Lonene FM hi Ravumbirhi eka nongonoko wa tidyondzo ta vaaki hi Ravuntlhanu eka nongonoko wa Youth Yona hinkwayo minongonoko leyi yi ta hi nkarhi lowu fanaka endzhaku ka mahungu ya awara ya 9 ni madyambu minongonoko leyi kumba timhaka ta nhlawulo yi ta va kona ku fika emakumu ka n'hweti ya Mudyaxihi 2024 u nga tlhela kuma minongonoko leyi eka SABC Plus ivi u tshikelela listen now loko wa lava ku pfuniwa u nga nghena eka WhatsApp u rhumela rito hi eka nomboro 060 088 0000 Munghana Lonene FM magombandlela Khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu hela nga ko mintsirome ku tisela nongonoko lowu thwi kusuka la studio 48 Polokwane hi nge eka wena 0860002543 un'wana mingisero hi loyi nhlekani enhlekani Kalanga Mpuke hi pfukele hi nga vona papa hayi Mpfukeni ma okay mina ni nga veka hi ndlela leyi Kalanga ku ri swi nga tikomba ku ri hina maAfrika-Dzonga ha loloha hikuva hi futhi hayi ku loloha ku nyenyela a nyenyela Kalanga mi kuma ku ri munhu u pasini Kalanga ni ri a nga kumi ntirho se ka ntirho lowu a fane a tirha wona mi kuma ku se u ya tirha hi ngo leswa vubuildara sweswa vudaka boy kumbe a hi fike hi nyenyela loko hi fika leni Kalanga se ni va na mina ni hlekete ku a ni fane ni nga tirhi wona ntirho lowu no ni nga ku mi va nkombyani ma ni twisisa ni tsanaka no pfuxa bava hikuva ku ri ke ntirho luwa no wu tirha hikuva ni khe ni lava ku hanya swichelana sweswi va nga ta ni nyika swona mara loko ni la nhlokweni ya mina laha ku duma ku ri a ni fane ni tshame ofisini that's mi kuma ku hi gcina hi loloha kambe xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini swi olovela vathori ku thola vanhu vo ka va nga ri va la tikweni ku ve hi kona va swi tiva vathori loko va thola lava va hlamba i ku va swi tiva ku lava hi hava koti ku complaina ni kombiso Kalanga loko ko va mi ri 10 a ntirhweni
mi kuma ku na vahlampfa vanharhu kumbe vahlampfa va ntlhanu mi kha mi ringana hi nhlayo loko vo hi nga entirhweni namuntlha hi mhaka hi koxa swilaveko swa hina swa le mintirhweni bona va ta tindla va ku hi la joni hi va vitana magundwana va ta tindla makondlo va ta hi le ndzhaku va pfuleriwa na xigedani xa vona endzhaku that's why feme yin'wana na yin'wana yi na gede endzhaku ku hi nga va voni hala mahlweni mi to twa hi tinsimbi khalanga tikitirila loko mi ya nghena mi fositela ku nghena mi kuma ku hi vona valavo va hlapfa ni nga ta vula ku vele a ni n'wina mi tsakisa hi ku loko se mi ku a mi ntirhweni hi mhaka ku mi lwela timfanelo ta n'wina a mi ngo to vhemba mi nga yangi ntirhweni swi va tani byi ta va ku mixana byi ri ku tshweni kolomo byi nga ta byi ri ku tshweni leswo siku ra n'wina ro ya hungasa Masibo kalanga a byi tshwi hikuva byi tshwa hikuva hi khi hi lata susa tingana to hi n'wi feza mulungu loyiwani na xilungu xi kahle xa kota ku huma va ri munhu loko se byi tshwini hi lava vulavulaka ntiyiso koni munhu loyi byi va tshwini yaleyo hi ta dodombana hi ze hi lahlekana le ka nhlokomhaka leyi hi nge le vulavuleni yona kambe mina lexi ni lavaka ku tiva xona i ku vanhu lava va taku va kha va huma ka matiko ya le handle i ncini xi va hambanisaka na n'wina ku bona va ti lavi timfanelo leti ti nga mi endlaku mi nga entirhweni siku ro karhi va nga va ti lava kambe a va ti twisisi ku ti tirhisa ku yini njhani mi kuma ku ri ngo for safety and security ya le ntirhweni mi kuma ku a hi xaveriwi nchumu let's take fema yi fanele hi xavela mabutsu hi xavela matilavu bona va teka swona swimalana sweswo hi horeriwa swona va ya ti xavela hi voxe ku sungula voho va xava ma swi vona ku ri na mulungu ya vhela ku yini a ku loko ku ri ke ni jemisi laya u ti xaverini na n'we mi tsandzeka hi ku ti xavela mara ni vula ku sweswo a ni swa ndawulo mina ni vula swa muthori swa ndawulo ya mintirho na vatirhi hi yo a yi fanele yi tiyisisa ku milawu ya muxaka walowo ya landzeleriwa kambe xivutiso i ku hikokwalaho ka yini swi olovela ku thola vanhu vo huma matikweni le handle ku tlula n'wina maloloha manyenyela kumbe ku endla ka yini ke hi tikomba ingaku ha loloha mhaka mali khalanga njhani mali njhani sini mali yitsongo ngopfu leyi hi tirhelaka yona se lava va ya va amukela xuma xin'wana na xin'wana ayayaya se mi sungule yin'wana loko mi ku mali yitsongo mi vula yini loko mi ntirha ni langute vamakwerhu nkingha ya hina phela mina loko ni ndla ntirho ni mi tholelangu ku n'wina mi languta vamakwerhu mina ni langute ntirho wa mina hi lowu ntirho wa mina ni nga mi tholela wona laha i ku tlakulela switina swi ya hala mi tlakulela switina swi ya leyi ivi ni mi holela mali leyi yitsongo hi mhaka yini hi ku mina ni mi tholele leswi tanihileswi a ni hlamusetini a ku sunguleni mi kuma ku kona ku tlakulela switina sweswo ni yo ta hikuva yaleyo mi nga ha tlheleli mina ni lava leya ya ku miri ku mali yitsongo hi mhaka ku n'we mi hlayisa muti hi mhaka mina ni nghena ku eka muti wa n'wina mani mina n'winyi wa muti wa n'wina mina ni mi thole ntirho wa mina ku mi tirha lowu mi hola leswi se n'we mi la ku hola hi mhaka ku n'we mi hlayisa muti ma swi vona na siku loko mi nga hlayisi muti a mi nga ta vula ku yi hunguti a ni na muti a mi nga ta vula inkompa pa hi tweni ni van'wana 0860 0025543 nakona ka afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM yaleya mali futhi loko a mi ri van'wana mi nga fanele mi nga ngheni ka yona hiku ku hava na wun'we la nga ta vula ku mali yi tele i hola 10,000 munhu hi n'hweti a ku loko ni hola 15 a hola 15 wa ku yitsongo ni fanele hola 20 kahlekahle u fanele hola mali muni se swi ya hi ku wehe i lava mali muni se muholo wa munhu muthori i fanele a teka muholo ku ya hi ku wehe i lava mali muni hi swo mbulaka swona swi nge koteki a hi amukele n'win'wana mingiserelo hi nhlekani Avuxeni Victor. buta mina mi njhani Pfukile njhani? Pfukeni Leswi swi endlaku swi olova ku va va thola la ve le handle i mhaka ngopfu ya ti-benefit hi ndlela leyi let's mi kuma ku hi ra munhu wa le handle swa ku fana na vo ti-pension na swin'wana na swin'wana khampani a yi participate ka swoku xikombiso ku fana loko mina vo ni thola ni wa la kaya loko va ni thola loko ku ri hi ku mina a pensionini ya mina ka mali ya mina ya salari va koka 200 swi ta vula khampani maybe fanekele ni humesa ma 300 or 400 so loko va tholela ve le handle va swa ku sweswo va ta saver and again lava ve le handle a ku na ti-complaint ta ku tala a va hi ku tolo hi ku endzhaku ngopfu va pfuka va decide ku namuntlha a ni kumbe
na andron production to tshama kha ifama now and then and vana ti benefits tele hansi ngopfu kahle focus yako kuba ku ri ngopfu mhaka ya salary ntsena loko leswo swa ti medical aid because another company fanele humesa medical aid na va contribute as a company na va kokelanya na switsongo va humesa sala so hi leswi swi nga ku vandla ngopfu mali va ti company ta ku tala and obviously a ku na munhu loyi a endla ku business a lava ku loser the moment in that business ela profit do whatever it takes ku kota ku profit a hi tlheleleni ka yin'wana mi nga yi raise na yona vona ka nga ri kahle yi na nkoka ngopfu leyi mi nga yi vula ya timhaka ta ku enwili ivi munhu a nga yi ntirhweni kumbe ka makhelwani va ngheneriwile ivi a nga yi ntirhweni sweswo swa ku taniya a hi ku timhaka teto tin'wana ti hoxela ku hina tanihi vatirhi ku hi ona production ku hela mi vulavulaka I think it will be very sorry ku tirhisa swa xilungu ni hleketa ku swi ta va na nkoka ngopfu ku loko ku ri ku ti-labor laws letiwana a to revisiwa va cheka loko va ti-amend I think ti favora ngopfu vatirhi ku tlula muthori hi rivala ku muthori before ku va na mutirhi ku fanele ku va na muthori ku sungula because loko mo cheka a ti va favori ngopfu vathori and hence va fanekele va hakela at the end of the day la swi hetelaka swi va fikisa ka xiyimo xa ku va tikuma va ndlayini va decide ku va hi thola kumbe a va ha yi tholi laha va endla anything lexi va vonaka ku xi ta va benefit hi ku swi vava ngopfu because mi kuma ku munhu i fanekele i n'wi hakela for the next 4 days leyi a nga loyi buka hi ku a ku wa vabya the next thing ya hlangana na yena apatwini a khafa mi n'wi vona ku loyi a nga twi ku vava loyi a ku na sele ku twa ku vava a rivala ku business leriwa kahlehla ku pfunaniwa yo trader wa ni nyika na ku nyika and then ya hanyisa vana va wena na mina to business ra mina ri ya mahlweni loko mi ku jika nga ha n'wi tholi swin'wanyana ene mi la ku teni na yona kahle n'wina mi fanele ni n'wamabindzu n'we hi ku ene loko kwala ka ku swi dumini ku munhu wa vula ku mina weekend i long weekend mina swantswa ni vheta ni leswi ni nga halela hi masiku swantswa ni ya ka dokodela ni kuma phepha ro ka ri nga ri rona intiso ngopfu sweswo because swi endleka ngopfu va swi endla sweswo I remember this one time n'wanyana is a artist sick note I then had after I forgerini va n'wi nyike 2 days ma vona laha ka 2 loko u tsala 2 after a ngetela xikhotsani le hansi yi ku 3 days se loko a ngetela xikhotsani lexi a xi ku 3 days obviously swi ta tikomba ku nga ku ve na something and then we decided to call doctor ya yena hi ku okay kombela ku tiva ku munhu loyiwani mi n'wi buke off for masiku mangani and i hlupha i karhatiwa hi yini hi ku hina hi tirha hi swa tikhemikhali hi ta kota ku twa ku next time a nga ha tirheli sayitini na swo for vuhlayiseki bya a tirhela kwinikwini va ku no a wu va na mukhuhlwani hi n'wi nyikete 2 days ntsena so mi kuma ku i kume 2 days mara laha i 3 days a hi vona maqhinga ya ku la ku chava ku la ku tirha and then the next thing mundzuku ya riya vanhu va handle mi ku nyiki problem a no va vulavulela a no vulavula ku hambana ka nemetweli bottom nemetweli inkomo a hi tilulamiseli kun'we ku ya hlawula loko ri na malembe ya 18 kumbe ku tlula naswona u titsarisele ku ya hlawula twana xo sungula u lava pasi ra rihlazi leri nga na code pasi ra xikhadani hambi ku ri xitifiketi xa nkarhinyana xa pasi xi lulamile xa vumbirhi i ku ya hlawula laha u nga tsarisela kona xa vunharhu vona leswaku hi ti 29 ta May a ku ngheneleli swin'wana xo hetelela ti tlhavi hi zaza ku endlela leswaku u funga eka xibokisana leswi u swi lavaka leswaku u nga onhi phepha ra wena ro hlawula hi rona tilulamiseli ku nga na mina ku ya hlawula hi ntshunxeko wa wena wu vukarhi u wu tirhisa hungu leri ri tisiwa eka wena hi IEC na SABC Education Munghana Lonene FM Magombandlela Khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu hela inga ko minserome hi ku haxela nongoro ku Africa wa vulavula Musumbhunuku namuntlha ku njhani Afrika-Dzonga lava va nga titsarisela va kombela ku vota siku ro vota ri nga se fika hi swivangelo swo hambanahambana ivi va IEC va pfumela va le ku voteni namuntlha na mundzuku kambe va ni vula ku mina na tsaka hi leswi ni swi vonaku a the rock hi le ku nga ta va kha ku hlanganiwa koho ku langutiwa ngopfu ka timhaka ta mbuyelo wa nhlawulo lowuwani leyi wu nge le ku veni a Gallagher Estate Midrand mi languta studio xa mahungu xa nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga mi vona ku i gandlati leswo ana tinyungubyisa studio lexiya yar ngasas va xakini man yes kambe swi ri tani a hi le ka swona hi le ka mari gandlati leri gandlati leri nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo mingisero wa Munghana Lonene FM un'wana mingiseri hi loyi inhlekani botet hi khenifile hi la ku khumbanyana leyi ya mitirho na ku pefa loko ka hina
na swikhedze leswi nga kwala ndzeni a ni nge swi vuli ngopfu ku tiyisa hi lowu kumbe mavunwa hi lawa kambe lexi xi humelelaka i ku na milawu leyi yi langutekaka yi sasekile for swilo swa ku hambanahambana swa hina na tikweni ku na ni karhi ni endla swin'wana va ri i ISO 9001 ya 2015 leyi standardizaka kumbe yi controlaka matirhelo ma leti khampani ta ku hambanahambana se swi vula ku ri tikhampani ta guidiwa ku ri hi fanele hi tirha so hi ri hikwerhu ku loko u suka ka le khampani ya ka le u ta va u na matirhelo mo karhi ivi swi ya le aka miholo na yona ya guidiwa hi government ku ri loko munhu a tirhela ko karhi i fanele a hola hi ndlela yo karhi swi le rivaleni ku ri swi langutisisiwini swilo leswiwani hi tindlela ta ku hambanahambana ivi mi kuma ku loko se mina mi tekile kwalano mi ni interviewa mi kombisa ku ni fanele ni ya hola mali muni ni tsaka hi swona ni sayina ivi swi fambisaka swona ivi hi mhaka ku ri mina ku kuleni ka mina a ku nga ri na dyondzo ya nchumu loko swi ta ka ku hlayisa timali na yinini ivi ni twinga ku mali yi tele ngopfu ni sungula ku yi disa leswi ni swi lavisaka swona ivi yi sungula ku ni xotela hi ku a ni khavaranga swilo leswi swi ni khavara se ni sungula ku gungula se loko se ni sungula ku gungula ndzi ta boya ku ni ya onha production ya khampani hi ndlela yaliya so vatholi vo tala kumbe vatholi hinkwavo a va lavi mutirhi loyi a nga ta va nyika probleme na loko ku mutirhi yaloye a va nyika problem a ku ri swilo leswi swi twisisekaka na ku va swi vona ku ri impela la mutirhi wa hina u vula swona so loko mi kuma ku tikhampani to tala ti tata vanhu lavaya van'wana se a va swi underline ku minkarhini yo tala a va luzekeli ngopfu hi swo tala hambiloko ku ri ku swi welaka ku abuse vatirhi leswiya hi ku mi kuma ku vanhu lava va hava swa ti-UIF va hava swa ti-provident fund lava va nga ta va tekweni u kuma ku i vamakwerhu kusuka ka matiko akelani kumbe matikweni man'wanyana so swilo leswiya swi onhela vona lava va matiko akelani ku loko na vo ka va nga koti ku hlayisa mi kuma ku munhu u tirhe 50 years mara loko a huma swi endleka ku a nga zanga a tirha na siku na rin'we se mi kuma ku hina laha kaya laha hi ndla ingaku hi tiva ngopfu ti-rights problem ya hina ku tiva ngopfu ti-rights kambe ti-rights leti ti nga na mina ni twi nga ku Boetpet a va na tona se mi tanihi muthoriwa loko ni twa ni na ti-rights ni twi nga ku mutholi a nga na tona ti-rights loko mutholi a ku ri hi fikelela project yo karhi hi fanele hi va hi tirhe hi ndlela leyi mo ni kombisa hi laha mehe ni nga kona hi tirhisa swilo leswi va swi vitanaka ti-settle up na ti-settle down swi vula ku ri munhu u nyikiwa nkarhi wo karhi wa ku startup na nkarhi wo karhi loko se a vuya mi kuma ku loko ni nyikiwe 30 minutes mi ni lava 1 hour 30 minutes hi mhaka ya ku na hala ku nwa khapi yin'we leyi nga tekiki na 2 minutes loko ni ri mutini wa mina mara loko ni ri tirhweni ni lava ku nwa khapi ya tiya 30 minutes se mi kuma ku loko mutirhi a sungula ku addressa kumbe ku kombisa swilo leswiya mutholi swilo leswiya ku swa n'wi onhela mehe se ni twa ni na ti-rights ngopfu ivi ni twi nga ku se ta mina tanihi muthoriwa ta kandziyeriwa hi muthori loyi a nga kahle sweswo hambiswiritano ni tshame ni twa marito yo vava swinene ku kwala ni tirha kona swa khalenyana mara un'wana wa nhlonge ya ku basa loko vatirhi va kha va gungula a ku vanhu va ntima va hleketaka va nga kuma muholo wa vanhu vo basa so swa vavanyana kun'wanyana because swi endla ku ri hi va na ti-issues leti ti nga koti ku resolveka ku hi le ku tirheni ka swilo swo fana so a va ku tirhisiwa yini ndhawu leyi a ku tirhisiwa swin'wana va ri PPA personal performance appraiser loko swi ta ka vanhu va tima wu byeliwa ku ri no u kume 3% a ku nga tshamiwi hansi ku langutisiwa performance ya mina o ku kombetela ku sayina lama hambiswiritano khampani yi tikomba yi cincile maendlelo lamaya sweswi ya va vitana vathoriwa mara hi mhaka ya ku culture ya vona kumbe culture ya laya ya tika leya va ku loko u n'wi vitana munhu ku ta hi ta burisana hi matirhelo ya wena hi ta kota ku vona ti-strength ta wena ti-weakness ta wena na loko u lavaka help hi ku munhu u tolovele leswi swa ku vo vitana ku ya sayina lawani u kume leswiwani va twa va nga ingaku leswi swi endliwaka hi swona swi nga wrong tani leswi a swi endliwa hi nkarhi lowa wa khalavo hi vitana hi sayina sweswo swiwana hi le ku kanga hi swiweni fambe vutisiwa na yini se ni kuma ku so u hela u nga ha swi tivi ku swa kahle hi swihi xin'wana xa swona i ku labour law kumbe lava va labour a va fambi va cheka ku ri swilo swi le ku endliweni hi tindlela leti nga fanelana mina ni nga kona na 17 years se tshama ni vona va ka labour na siku na rin'we nkarhi lowun'wanyana a ni ri a ku fambeni a handle patwini a ni ku kumbe va ta loko hi nga ri kona ivi swi hela ni va ni ri kwala kusuhani
a ti tshama ni va vona na siku na rin'we va kambela hi nkarhi muni ku ri swilo leswi swi vuriwaka kumbe va nga swi seta tanihi hi labor swi le ku landzeleriweni na hi ku ku za ku fikelela vanhu valava va vuriwaka sweswiwani ku ri a va fa va nga thoriwanga va tirha nkarhi wo leha mhaka ku va ka labor va le kwini ku va va chekisisa swilo leswi na so hi swin'wana leswi swi kumaka ku swi vangelaka ti-gap leti ti lavaka ku pfariwa ende swa tikanyana ku va ti pfariwa hi ku loko ku ri ku mina sweswi ni muthori no fika ni teka bootpad kambe ma swi kota ku endla leswi na leswi no a fambeni bootpad ku na tirha kahle minduku ni fanele ni langutisa bootpad lava ni nga va teka hi voko ni ku ta tshama hi langa a swi ni oloveli kambe ni pfuneni kasi Afrika-Dzonga ri tiko ra njhani hi leswi mina ni ya tumbuluxa khampani ni mi phet mathebula me ni ndla khampani ivi ni thola timanejara timbirhi lowun'wana ni nga n'wi thola i n'wana wa mina lowun'wana ni nga n'wi thola hi n'wina miyingiseri i khampani ya mina n'wina hi ntolovelo hi twananini ku ni ta mi holela 5,000 mara luya hi ku i nhleko n'wana wa mina ni n'wi nyika 10,000 swa ona a ni mina n'wi hi twananini ku wena na ku thola hi manager i ta hola 5,000 mara na nhleko ni n'wi byela loko hi ri le kaya ku we ta va manager ta ku nyika 10,000 leswi nga ta fika xi endla kumbe swi twale nga ku swa ona i ku ku ringana ku le kwini kwalano loko ku mina na n'wana wa n'wina hi endla swilo swo fana hi tikeriwa ku fana hi na ti-problems to fana i ni hindza hi mhaka yini hi ku i n'wana ya ka vo company i nepotism ke yaleyo se kambe loko hi fike kwalano hi ku vhele vanhu va nge ringani hi miholo so hi tsutsumela ka labor ya langutisa ku xikalo lexi nga vekiwa hi labor khampani leyi yi fikile ka xona na loko ku yi fikile ku nga hamba ku nga vi problem hi ku hi leswi mina na n'wina tanihi muthori hi nga twana na swona hi leswi n'wina na n'wana wa n'wina mi nga twana na swona hi ku un'wana na un'wana loko a sayina contract ku va na leswi a fikaka a byeriwa swona a swi pfumela se loko ku xikalo xa labor va fikile swi nga hi tikela ku va hi ya vula ku muthori a nga vanga kahle kambe hi ngo vulavula kunene hi ku vulavula a swi tshama swi hela ya pima gaza ta tiveka sweswo kambe ke ta va leswi bootpad va nga twanana na swona na xitichi kumbe na SABC a hi swona leswi mina ni nga twanana na swona na SABC kumbe hi kweri hi kha hi ya ku tirheni ka swo fana kumbe kambe loko ku twanana ka hina a ku fani na muthori ka un'wana a ku fana loko muthori a nga vula kona me ni fane ni teka leswi ni nga nyikiwa swona ntsena loko ku ri ku ka lepo leswi fambelanaku na lepo ku nyenyela kona xemtikile ra nyenyela lexi hi nga swi kotaka hi ku cina vusiku hinkwabyo hi tlhe hi nga swi tivi ku a hi cina kwini na vo mani inkomba bani yo iseswo mingisero Munghana FM i nkarhi wa ku ya kuma mahungu ya misava ya awara ya n'we na mani Nkosinathi Chauke ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka ku ya kona leyi ku nga na mani Nkosinathi Chauke mingiseri wa Munghana FM makomba ndlela a hi ku tuna we ku angula ku yini loko se hi vuya hi ya vulavula hi mhaka leyi ya huwa hi va ka hina loko hi vuya mahungu ya misava ya awara ya n'we kambe ke hi nga se ya kona twana laha tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula a ku hadiwi makenya hosi nga swi tivi sweswi vanhu vo ti endlela migcine ri nguteka nandzu wa mabanga ku va kume vanhu va karhi va tsema tihunyi va siya mabanga nyama vanhu se va pfumeleriwile nature ka ha ri hava a hi ri na lava vo nyama yi ndluli hi swin'wana swo boha swa swi nghenisa mali se sweswi timovha vo nyikiwa mahala xi lexi va rilaka xo ku va nga endla mistake ene mistake leyi loko va ka va byela ku xin'wana na xin'wana hi ta va ka democracy mi ta xi endla mahala ku va munhu a nga ta mi vutisa swo karhi se ku ta pfuka munhu a ya toyitoya a ri hosi mina swi kumiwa khuza njhani vana va xikolo ku a tikweni leri mi nga ta kumeka mi ri ka rona loko u sungula n'wina mi ya ku toyitoyeni tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Iseswo mingisero Munghana FM 12 timara ya tsintsani bila ora ya khomena na ya mahlweni na ti voice note tinharhu leti na va ku titlangala na ku hetisana leyi nga tsemeka hi swinavetiso ya mingiseri ne loko ni heta na va ku hi bula nyana hi mhaka leyiwani hi ku a ni twa kahle a ni jelezeli vanhu ku tiphina a ni kambe huwa leyi se yi nga kulu ni ri la mina ni tshama kona laha ku na ganga laya at the F ito twa ku
dyambu ku ri ku va ku lo hwi ku nga twala nchumu wo twa swikanga swi ka swi huwa mara loko se yi kuma 5-6 i ta twa check mic 1-2 1-2 ivi ndzhaku nkarhi ku tlanga risimu leri sweswi va ti-remix ta ka hina leti yi tlanga loko yi hete twa vamasevara ka mdzingadzinga mi kwihi va ka ha sonta a ku pfuki ku ya mintirhweni vana va exikolweni ivi swi pimanyisa na ku ni hlangane na un'wana ya jika ka ngove hi migqivela loko hi ya ka ngove ku hava vuwalawala ku lo hwi a ri nga ha ri kona dyambu ma past 9 ku lo hwi ivi ndza ni vutisa ku swi endlisa ku yini vokoholwa ku va na thaveni yin'we la ka ngove and tiko ka ngove ri kulu loko ri languta hi ku famba kunene a ni tivi loko hi tihlo wa ri vona ndhawu yikulu va kona thaveni yin'we a ku na walawala loko thaveni i yin'we loko mi yela ku ya ni mabyala mi ya kwele mi ya ni wa kona ti-radio loko ze ku nkarhi wo karhi a ni tivi hambi 8 hambi 8 or 9 ya tima radio n'wana n'wana ti yingiselela ya yena ku a nga kona kusuka kwalano a ka ha ri na ku ta yiwa hala na hala se ene loko mi famba hi patu leri mi kha mi ya ka nkomo ve le ku akeni vanhu a ku na marhumbi nga ta ku vanhu ve le ku rhurheni va ri heyi hayi a ka ha tsakisi ku tshama laha hi ku ra hi loko yi ze hi ku 8 se hi xo xivutiso ni lava ku vutisa xo ka swo endlisa ku yini ene na le ti-efe ta ku a hi ti-efe hinkwato hi hala ka patu lera ku loko se i ta ya aka lera mari vana patu loko ya ka makoxa ra khale loko yi famba yi nga ri hala kwalaya ni byeleni a hi buleni a ni ri hi bula hi laya mina no bula kahle se hi mpela Afrika-Dzonga se ri lo ngopfungopfu ka hina hi vulavula ku ririmi leri hi lo hundzuka lava vanhu va ku nandziha ka ku yi huwa na mporosi ivi loko hi kume nkarhi hi ta rila kwala hi ku hi salele ndzhaku va hi pfalela hala va dyondza nkarhi munhu vana va kona a hi ali ma nga hungasa hi migqivela na hi sonta Mhlabe mi vutisa ikhansela Thandizi ta ku tani hi meyara ku yi ri yini milawu ti-bylaws ta Giyani ti ri yini hi huwa ni yiri siku rin'wana laha ni ya ku na van'wana va maxaka ka hina ni ya kwala ene ni vulavula leswi swa huwa na nhlekani dyambu ri nga ri kona ku hwi va D2 halaya ka va khansela Sharon ku va ku lo hwi ko pfa ku tidumanyana loko ya le ka mivele le kwile ka Mamxhosa le henhla a hi vulavuleni va ka hina a ku na loyo kona phela loko se swi titwa se na ku tlanga ti-voice note tinharhu leti ti nga sala ivi kusuka kwalano ni twa n'we ku mi angula mi ku yini a ni ri hi vulavula hi leti FM ntsene na ku hala mi tshama koko ka n'we hileswaku if zin i ku kasi a ri lunghiseriweni gezi a swi nga ta va kahle ku tshama ku nga ri na gezi hi vuya ku eka load shedding swi tiva na madyambu ku vhe ku byi ene ku nga ri khale mi ta nghena mi ku ano vana va hina va huma la xikolo fees vana va hina va yini a hi buleni 0860 002 mani sungula ni teka vayingiseri lava nharhu lava nga sala swi nga fika kwala ka ku vathori va tekeriwa swiboho va lava ku tiva ku hi va endlisa ku yini or hi va byela ku endlisiwa ku yini because u tirha u karhi u hola a khampani kuma ku wena u endla 17,000 wena va fika ku nyika 5,000 loko kolova kokwani wa wena kaya va ta ku byela ku ivi na proof na death certificate leyi vitanaka xivongo xa wena vakokwani va mhani va cate khale va chava ku holela mali leyi u nga muka ya ku nkosini a va swi koti ku holela mali yaleyo a va swi koti ku nyika mali yaleyo va ku byela ku hi ku xivongo xa wena na xa kokwani wa wena na mhana wena a xi fani na xa baa wena hi tirha ku vava hi tirha ku vava. Minjhani bot Platinum humelerisi
hina vanhu va la South Africa tilangela muholo vanhu lava va tholaka vatholi a ni se va tolovele leswiya swo va roba vanhu va le handle and a hololoha vanhu va le handle va hi kume hi ri koho la South Africa hi ri koho yi akiwile hi vanhu va la South Africa hi karhi hi tirha se ku lo na fika voho vhele swilo swi cinca because voho a ni va fikela va karhi va tswandlala va tirhela mali yin'wana na yin'wana hambi vo tirhela 5 rand hi awara a va mind se mina example ni tirha andlwini loko ni tirha andlwini ni n'wi kumi a ka thola ngopfu vanhu va le handle a ni ri se ivi va gcina kumbe va n'wi yivela loko se va n'wi yiverini mihlekete yi vuya sungula ku thola vanhu va la South SABC Education na IEC va tirhisana kun'we ku tisela nongonoko wa tidyondzo ta vaaki na wa vantshwa laha ku khumbiwaka timhaka ta nhlawulo u nga hundziwi minongonoko leyi eka Munghana Lonene FM hi Ravumbirhi eka nongonoko wa tidyondzo ta vaaki hi Ravuntlhanu eka nongonoko wa Youth Yona hinkwayo minongonoko leyi yi ta hi nkarhi lowu fanaka endzhaku ka mahungu ya awara ya 9 ni madyambu minongonoko leyi khumba timhaka ta nhlawulo yi ta va kona ku fika emakumu ka n'hweti ya Mudyaxihi 2024 u nga tlhela u kuma minongonoko leyi eka SABC Plus ivi u tshikelela listen now loko wa lava ku pfuniwa u nga nghena eka WhatsApp u rhumela rito hi eka nomboro 060 088 0000 Munghana Lonene FM magombandlela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ehlekani Khalanga na muhumelerisi kwalani Eric Ncindane Khalanga vanhu va le handle mina ta mi nyika xikombiso hi la antirha kona antirha khampani yin'wana nga ta ni nga yi vuli vito khampani liya hi ku ya hi nawu wa sirha a hi tirha swa vurindzi hi ku ya hi nawu wa sirha a yi ri na certain rate leyi nga vekiwa ku ri khampani yin'wana na yin'wana yi tirhaka swa vurindzi murindzi loko a ri ka xiyenge xa gardening i fanele a kuma 23 rand khampani leyi hakela 16 rand botpet mo ni byo ku ri ke ga yi fiki va so hi endlini milawu hi landzelele milawu hinkwayo leyi fane ya komba ku complaina ka muthori but va nga agenanga hinananga ku fika laha se hi nga ha demanda papila ra ku strike ka CCMA va nga hi nyika mara vanhu lavaya va le handle ku hava na wun'we a ri ku participating ka sweswo botpet ivi loko ya kuma hi kuma ku va le ku tirheni vanhu lava kha vo nyonyovela kunene inkomu botpet a mi ri na balo moke swakudya se hi ntirho ri ku ya Jimmy State kahle ene ku na ti-tax South Africa a hi hetseleni na lavawani hi sungurisa kahle hi mani sungurisa kahle na lava hi hetsela na ta kota ku swi landzelela leswi va swi vulaka na vanhu va la South Africa tilangela muholo vanhu lava va tholaka vatholi a ni se va tolovele leswiya swo va roba vanhu va le handle and a hololoha vanhu va le handle va hi kume hi ri koho la South Africa hi ri koho yi akiwile hi vanhu va la South Africa hi karhi hi tirha se ku lo na fika voho vhele swilo swi cinca because voho a ni va fikela va karhi va tswandlala va tirhela mali yin'wana na yin'wana hambi vo tirhela 5 rand hi awara a va mind se mina example ni tirha andlwini loko ni tirha andlwini ni n'wi kumi a ka thola ngopfu vanhu va le handle a ni ri se ivi va gcina kumbe va n'wi yivela loko se va n'wi yiverini mihlekete yi vuya sungula ku thola vanhu va la South Africa wa ha ri na miehleketo luya yo mina fane ni kuma 1.5 hi n'hweti i pfuka hi 4 i lunghisa vana va hi atlele va ya xikolweni va vuya i tirhana na dyindlo i tlela hi ma 10 hi 1.5 a ni ri yena wa ha ri na miehleketo liya ya vanhu va le handle lava a va nyika yona se ni boheka ku gungula because ni languta tiawara leti ni tirhaka tona ku ti tele ngopfu ka mali leyi a ni nyikaka yona se ni boheka ku gungula that is why a ho ti langela kahle ene ku na ti-tax South Africa na vanhu va South Africa a taxiwa ku na ti-bank charges loko i drawa mali se laha va le handle vo nikiwa njhe hi ti-envelope kumbe mavoko kumbe a endleriwa e-wallet a ku na ti-tax leta taxiwaka tona ma swi vona so ho ti langela muholo inkomo
mitena yo kahle ngopfu yaleyo a hi sunguleni kwala ndaka ku Afrika-Dzonga va mi kume mi kha mi aka ntiyiso ne mi vutisa va ta mi byela ku kusukela khale na khale vanhu va matiko ya Afrika mari kwala Afrika-Dzonga hambi ku ri joni ya joni veri akiwe ngopfu hi vanhu vo huma matikweni le handle sweswo kambe ni themba ku na n'we mi hi languta hi tihlo rero ra tlhelo ra n'we kumbexana ro tirha tindlwini na swin'wana na swin'wana loko mi kha mi a ku cincangi nchumu lava va nga ndla economics va ta mi byela va ku loko xilo xi tele ma vona sweswiwani va ri ku na law yin'wana veri it's a law of supply and demand loko demand ya swilo yi ri henhla swi ri swintsongo swi ta durha mara loko demand ya swilo swi ri loko swilo swo va swi tele demand yi ri hansi swi ta chipa se xilo lexi xi nga cinca Afrika-Dzonga ntsena sweswi i ku ku tele ngopfu vanhu lava va nga laveku va kumeka ka mintirho yaleyi mi vona ku ngita hi holeli so loko n'we mo fika mi ni byela mutshama ku mi la ku rhwalela switina swa 100 swi suka la swi ya la mi ta lava 1000 ivi un'wana a ta fika ku mina la ku rhwalela switina leswi swo fana sweswo n'we a ku ta ni nyika 500 i ta lava 500 ni ya ka wa 500 hi me muthori kambe loko wo veri muthori wa ku ta munhu a fika ku i ta ku nyika 500 un'wana ta ku nyika 1000 i ya ka 1000 hi mhaka ku hi lava yini sweswo so a ku cincangi nchumu kambe xivutiso i ku hi fike njhani ka ku hi tala swi vula ku vanhu va hetelele va tala kwalaya va tsundzuka vanhu lava va nga tshiketela swikolo vanhu lava va nga hi nga setaka va mintirho ku ya hi statistics South Africa veri lava va tirhaku lava nga ri ku na mintirho mara va dyondzile a va talanga ku fana lava va nga swi nga tiveki ku na ku i helele ku exikolweni se i swin'wana swa leswi hi faneleke swi languta swoswo leswi ni twa va kha va nyika na xikombiso xa ku ni kha ni pfuka ni yo tlela a kha pfuka lo tlela na diyindlu ta yena likulu me ni se a kha ni nyika 1000 i muthori azo loko a ri muthori i lo swi tirhela ku va na diyindlu lediyana ku va me ni tshama ni kha ni swi vula kumbexani no swi vula hi mhaka ku ni le ka tlhelo rin'wana mara ni tshama ni kha ni swi vula ku minkarhi yo tala ku loko ntirho walowu nga wu lava tshika i ya kuma lowu wu nga ta ku nyika sweswi lavaka swona ma swi vona swo lovi ngopfu kambe arets muhumelerisi veri hi famba na yona hi ta fika na yona kwalaho ka half past a ni tivi kambe hi lava ku vulavula hi timhaka leti ta huwa leti hi nga vulavula hi tona mi ni to ni lavaka tona a hi vulavuleni hi le ka 0860002543 hi ta humelela njhani hi nga swi koti ke hi ku dyondza swa muxaka wolowa swa ku hi hambana na huwa ri pfa phela ku pfa ku va na musumbunuku ku pfa ku va na musumbunuku ku fana na vantlhanu kun'wana to duma hambi wa vumbirhi hambi lisonta hambi muvulu hambi hayi va ka hina hi ro tiko ra njhani leri lava ku aka rona la a hi tweni loko hi ri na munhu ni hleka a ni tsava na munhu la 0860002543 hi ndlela yaleyo 0860002543 loko ho famba hi teto timbirhi hi nga famba kahle ku fika kweli ka awara ya n'we hi ndlela yoleyo 0860002543 both pa ti-rights ti-favor vatirhi se va teka advantage ngopfu mali yi kona mara a yi va enerisi plus ti-union se ku tshamela ku va na strike vuthori a va ha hloniphiwi hi vatirhi hi mhaka ya ti-rights munhu wa lova a ta na phepha ra ka doctor ku ve a lo dako Hendrik Mahendra Sihoi Mahendra DP economy ya khome hi valungu so government yi hlupha hi ku tsandzeka ku landzelerisa milawu leyi va yi vekelaka okay i Elvis i tirhisa at Africa munghana un'wana mingiselelo nhleka ayi botet papa mina mshadi mali kwala ka Matsakala ne a hi vito rin'we sweswo swi fana loko ni ku khalanga mathebula ni ara oriyeza ku extenda nyana no inkomo mshadi maluleke botet ndata nghena ka leya kuloloha ka vatirhi va la kaya ne ana mina phela ni nge vatirhi va loloha ni mi nga ku mente va loloha i hlokomhaka leyi ho fanaka hina vayingiseri hi tlhuvutsa ya hi ku twisisa ka mina ne loko
hi karhi hi kula ku na swilo swa vatswari va hi dyondzisaka swona swa ku loko ku fana ku ri na n'wana wa xinuna kumbexana u kota ku ti phandela u va ku thola ka vamakhelwana u byala magoji ku nga va goji ra ku aka nsimu kumbe swigojana swa ku endla mugiva wa ku neka wa xini swilo leswiya hi swona loko hi ya kha hi kula swi va swi kha swi hi pfuna so hi mhaka ku vana va sweswi a va ha ri na swona swilo leswiya mi kuma n'wana loloha na ku harika kunene ene xitirhwa xi xitsongo lexiya loko wo kota ku endla u cela magoji wu endla fence vanhu va yi vona ku fence leyi yi yimini yi sasekile hambiloko ku ri ko va u kume 50 rand mara swi endleka the next customer u nga ha charge yona mali leyi mhaka obvious munhu un'wana u ta ku tsundzuxa ku loko munhu a tshika endli fence ya xitandi obvious u nga charge kumbe 1000 1.5 so probably na a hi lavi ku sungula hala ku sunguleni hala yo kinga leyikulu ya so that's why ngo hetelela va ku halolo vanhu va tele ngopfu lava hi va vonaka mu n'wi rhuma munhu sweswi mu n'wi rhuma munhu kumbe u ni pakela switina leswiya tibeke tinharhu ta cement tibeke tinharhu ta cement ti endla switina swo ringana maybe 350 or less than 300 mara loko wo n'wi charge u n'wi nyika fika n'wi nyika 150 a nge yi teki 150 liya mara hambi femeni yinene kumbe ka government a nga ko munhu a nga ta tirha 156 munhu ta ku byela ku hayi ni lava kumbexana 300 hi mhaka ku yo langusa ku endla yini ku ya kolomu ti-group 1 ku group wa kona hileswaku munhu i fane a holeliwa ku ya hi swilaveko swa yena ene swi nge koteki phela mi lava bazi sweswiwani ene se swi vula ku va ka munghana lona fana hakela hi mhaka ku ni lava xava bazi that's why mina loko ku ri na mintirho ko fanele kaya kwala femelini loko ni pfuna munhu a hi ngo sweswi ni rhwala munhu n'we se xibedhlele xibebe xa mina a ni swi lavi ku ni fika ni ku charger wena wa swi tiva ku kusuka ka matsaka ya ka malamulele i mali muni why u nga nyiki kumbexani ya lowu nga ni nyika ku yona hi mhaka ku hava byeriwa u nga fiki u ni vutisa ndleleni ku ri a mi lava ni mi nyika mali muni ka mixani swi endleka mi ni fika ni ku hi mhaka petrol ya mi yi empty ni ku ni chelele full tank ntiyiso so ma yi vona ku yi fika yi hambana kwihi so a ku va na timhaka ngopfungopfu ta ku loloha vanhu i sweswo swa ku kwele timitswini kwele hi laha hi sungula kona ku tikuma mi kuma ku vanhu a va yimayimi sweswi ku na timhaka to belela malwangu laha ka tikweni ta ka hina ka matsakani loko beleliwa lwangu hayi wa beleliwa lwangu hi mali ya le hansi ngopfu mara kuma munhu wena u n'wi kuma u fika u n'wi byela ku hayi leyi mi ni khomi mali ya so a nga languseli mahlweni u langutela for siku ra yero ku wena u ta n'wi nyika 10,000 ivi ena u na yona eka rona obvious loko ni nga ri na yona ni ya lava van'wana ni ya lava van'wana nga ta huma kwavo i problem nametweli bot thank you inkomo hlokomaka ta mahungu emisava ya awara ya mbirhi hi leti na nkosinath Chauke khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu hi laha hi nga kona mixero me 0860002543 khenseni swinene loko mi lome ndleve eka ku hambanahambana ka tindhawu kona mi nga yingisela mi ri kona hlekanele hawu kunjani la ka minengenisi lava ku va yimisa voko va ku hi right a hi amukeleni un'wana miyingiserelo nhleka 0860002543 hi mamukeleli ka munghana lo ya a va ha ri kona miyingiserela ka 0860002543 a hi boleni hi le ku languteni mintirho hi le ku languteni timhaka ta huwa ni vula ku kumbexani mina no mi jerazela maswona loko ku no mi jerazela ni khomeleni kambe a hi mi twenini va ka yini ni kombela ku va xikava vito kahle a ka ha ri na swinawanawana leswi fumaka le ka phaphazela ku na gireme leyi dumaka yi twala tiko hinkwaro kambe vaakatiko na varhangeri va toloverile a ku na nandzu na ku hungasi hi swona kambe leswi swi hoxekile impela mali mi nga hungasa mi hlanga vana va n'wina va hlaya nkarhi muni mi wisa nkarhi muni siku rin'wana na rin'wana hi laha masiku lama ka ha ri hava na ku hoza weekend malamulela hi ku nga ri ku tshama ku ri weekend Afrika-Dzonga un'wana muyingiserisa mavutisa ku njikela ka Afrika-Dzonga a ko va tavern minhlekani inhlekani nalosa mathekula njani epfukeni njani papa sipfukile ni kombela ku va xikala vito aye papa ni kombele mu humelerisi leswaku ni lava ku kandzaka le ya matholelo na vatirhi ya
thebula lexi ni lavaka ku xi vula i ku loko tiko ri ri ni milawu yi tshoviwa atikweni hi ta sala hi va Mandela va celela valungu hikuva milawu ya tshoviwa. Milawu ya employment and labor yi ri munhu loyi a tirhaka ndlwini i rate 23 rand hi n'hweti i hola 6,000 kambe ke nkandziso wa mhani walavo va ngo va holeriwa 1,000 n'wina mi ngo mi yima na muthori. So xekile mathebula hikuva milawu ya tshoviwa kuze hi va na milawu atikweni i ku siveriwa ku vanhu va nga hundzuriwi mahlonga kambe ke loko milawu yi tshoviwa vanhu va ka hina va hundzuriwa mahlonga mathebula. Sweswiwani mi la ku tiva hi ti-bylaws ai sunguriseni lama xikala vita kumbexani mi nga va mi nga swi twangi ku 1.5 liya a yi suka kwihi ka nkandziyiso lowa wa mhani lavaya. Nkandziyiso wa mhani lavaya 1.5 wu vula ku veri vanhu a va ta kolomo ai okay hambi sweswi mi nga famba ntema manito swisoho swi leswi. Nkandziyiso wa mhani lavaya wu ri vanhu lava va nge le ku tirheni a va tirhela munhu a nga yi kota ku teka 1.5 a famba na yona masvo ivi loko a ku va nga yi teka 1.5 a famba na yona ivi a nge va hetelele va n'wi yivela ivi va famba a nge ri yona hola yona. Xo sungula. Xa vumbirhi loko hi sungula mhaka leyi hi teri maAfrika-Dzonga a va le ku tholekeni ku nga va ku ri yini masvo hi loyi munhu i le kaya i lava ku saleriwa na vana mari hava 6,000 ya leyi mbulaku yona swi vula ku a nga va tholi a hi vuhlonga i hava 6,000 leyi a fanele va thola yona. Loko mina ni tumbuluxa ntirho ivi n'wina kasi vuhlonga i yini? Vuhlonga i ku sindzisiwa hi swo vuhlonga sweswo. Vuhlonga veri wa rima la wa swi lava ni ku khomela na samboko kumbe xibamu kumbe yini i vuhlonga byebyo mara we loko ndawuta a hi vuhlonga i lo ndawuta loko i nga swi koti wa hindza swi olovise sweswo mara mi fambe hi nga lelananga a hi fanele sungule hi bula la a hi amukele n'wana loyi nhleka Botpete minjani papa hi pfukile n'wina minjani hayi pfukile ku tshwaye ti nga vandekana Botpete nale ya n'wina hi se Botpete loko ku ri ku kwala kusuhani na tona hayi ya famba na yona swi sukela kwihi sweswo la ni hlamuseleni kahle. Botpete loko mo langutisa ka timhaka leti mi vulavulaka hi tona leta mintirho ko talatala vanhu vo tala va yi lava mintirho kambe a hi yona leyi va lavaka yona ma swi vona. Mi vula njhani? Botpete hi minkarhi liya ya khale a ku huma tilori kumbe mabazi ya ka railway ya ta teka vo papa hina va va tisa lomu majoni ku va ta kota ku ta tirha ma swi vona. Hi minkarhi liya a ku ri na lava a va tsakela ku nghena mugodini va tekiwa hi valungu ku ri na lava va tsakela ku ya tirha ka railway. Se namuntlha sweswiwani Botpete loko no yi paka ya ka ZZ2 kwele ka xigamani Botpete va nga khandziya vanhu a va khandziyi maka yi hikokwalaho ka yini mi ku va nge khandziyi va nga khandziyi maka yi va lava ku tirha mintirho yo basi lowu ka Botpete a va lava ku tirha mintirho yo thyakisa va lava ku tirha mintirho ya clean ya ku loko a huma laya a nghena hi mpahla ya yena a tlha huma hi mpahla ya yena a nga fani na hina hi nghena ku hi mpahla ya hina hi tirha hi tihovhorola ma swi vona. Mintirho yi kona ko va ku vanhu va ka hina a va swi lavi ku teka mintirho leyi va vona nga ku ri yi na ku thyakisa nyana a xikarhi. Veri a va lava ku va mahlonga un'wana wa ku famba la a ku vanhu a nga lavi ku vanhu va hundzuriwa mahlonga hi yo mhaka va nga thoriwi va South Africa va kha ti jikajikela ku. Botpete loko no mi nyika xikombiso me vanhu va ka hina va swi lava ku tirha loko sweswiwani no fika ni ku hayi hi leti semende majama ka hina ni kombela mi ni bela switini va ba switini ku komba ku va swi lava ku tirha kambe mintirho leyi nga kona Botpete mi kuma ku ni pfuka nampundzu no tirhela xikhafuthini loko se ni hlayelela laya a ni swi koti ku ni nga tlhela ni vuya ni ta hlayisa vanhu hi leswi valungu lava va hi endlaka swona ma swi vona. Hayi ku mintirho vanhu va ka hina va swi lavi ku tirha ni byeleni swi lavi ku holela vanhu ni byeleni kasi hi holela vanhu endzhaku ka loko ku endleke yini
ho fika hi jumana kumbe hi tholana hi twanana ku hi ta holelana mali muni a hi twanani kasi Botbet mi ta ni teka sweswiwani Botbet mi ku a yi wa ni tirhela le kaya ni ta ku nyika mali ya so loko ni fika le mutini wa n'wina Botbet ni kuma ku ntirho ni wu tirhaku laya a wu fambisani na mali leyi n'wina mi nga ni byela yona ma swi vona ntirho wa kona wa tika ntirho wa kona ni tlhela sweswi mi nga vula nkarhi luwa ni tlhela ni kholeliwa futhi hi va lava kwalaha kaya ma swi vona Botbet hayi ku vana va swi lava ku tirha hi hina na vatholi ho ka hi nga fambisani ku kahle la South Africa loko hi fambisana hi ndlela mi ta swi vona ku South Africa na sweswi vongo va thola vahlampfa a hi ta dya kahle ngopfu ni byeleni kambe loko mina sweswiwani no fika ni ku hi ku xin'wana xi hluphaku i ku mfumo wu ta fika wu vekela wu ku ku na mutirhi fana kuma 23 rand a hi nge wele ndlwini lova va hi salelaku na vana va kota kuma 23 rand hi awara ani ivi mali ya kona yi ya ka 6,000 kumbexana hi n'hweti ku ya hi sweswi minyiseri n'wana a nga vula swona mina ni hava 6,000 hi ku na vo mfumo wa kona wu ni ngetelanga a wu ngetelanga lembe rero mali ni ya yi kumaku Botbet mi nga lavi mitirhi mi kha mi nga landzeleli milawu tirheleni n'wina ku n'wina loko mi lava mitirhi mi fanele mi landzelela milawu ya tiko loko ku ri ku hi n'wina mi onhaku nawu na yena wa ta u ta mi tirhela laha u ta tlhela ka onha nawu a mi yivela ku a khavha leswiya yena a swi lavaka hey swi vula kahle veri loko ku ri ku vheli onhaku nawu loko ku ri ku hi n'wina mi onhaku nawu Botbet yena luya mi nga n'wi thola u ta tlhela ku va yena a fika ku a mi onhela ku a khavha leswi ya n'wina yena leswi yena a swi lavaka ni me twe i Brabisto ku zwaka jama Brabisto ni me twe ni kesi ku danke hi leswi xiyimo xi nga xiswona hi yo mhaka hi xibunu vete yini very goedkoop is duurkoop loko swi swo chipa swa durha u vona tini to ka tihodloka ku va la ngopfungopfu laha loko va nde double garage makuva lava va tlhivaku hi timhandi laha xikarhi laha loko mi vona yi kha yi petseka lantele lahaya swi vula na ku nene loyi a nga aka a ku ri vana va hano voni ntaku loko lava va mampela va ku charger timali ti vulavuliwaku ti landzelelaku milawu i xava na switirhisi leswi swi vulavulaku yo tiya mhaka ya wena ma va mhaka ko se leyi a nga yi vula swona Brabisto swi na nkoka ngopfu leswi loko i nga lavi mutirhi i nga lavi ku landzelela milawu hambana na ku thola vanhu kambe xivutiso i ku ni ndlisa ku yi loko ku ri na un'wana loyi a ku yi lava ku tirha mina khome 50 rand loyi a tirha laha i te laha 100 rand mina na 50 rand hayi ni ta yi kota se i va ya ku yivela ku pfala 50 rand leyi n'wana yi xotaka i ku ya hi Brabisto we u ri yini Brabisto yi tlhontlhile twa nhleka papa mi pfukile Botbet hina va lava n'wina minjhani hi hlayisekile ina na mintlhontlho yikulukumba ngopfu loko swi fika ka mitirho ntlhontlho lowu nga kona ku ya hi mina wo sungula i timhaka ta ti-labour brokers loko tikhampani to tala sweswi ta ha ri hava khampani ti kona mara i titsongo leti ti tirhisaka vatirhi va tona va ku i tirha khampani leyo karhi tikhampani to tholeriwa vatirhi va tisiwa a khampani yaleyo which means luya a nga mi thola na yena phela i langutele profit swi vula ku khampani hala loko wehe khampani i sungula ku tlakusa nomo yi foyinela muthori wa wehe ku munhu loyi i na moya i kuma ku moya lowu i vulaku wona hi walowo wo kuma ku mi tirhisiwa holding mi nga hakeriwi davulu as in nawu leswi wu vulaku swona muthori wa wehe i fanele kumbe a ta vona pulani ku wa ku teka a ku susa a ku yisa kun'wana kumbe va vona pulani ku va ku hlongola lexi hluphaku hi lexi khalanga a va ha chavi ku hlongola vanhu lava reason nawu wa hina laha hi khomisaka kona ku nga CCMA timhaka ta CCMA ti lehi ngopfu
ti nga teka na 4 years case yi nge se hela nkarhi lowu hinkwawo lowu loko i hlongoriwile i ta ve khidyayi i xiphiqo lexi hi nga na xona that's why mi kuma ku vanhu lava va na khampani yi na matimba hinkwawo vanhu lavo basa va vuye ngopfu ehenhla ka vanhu va ntima hi mhaka yini mina loko sweswi mina ni tlachiwe ka n'wina hi ncindana n'we mi tlache ncindana tlacha mina se a va yi vona phela mi nga rivali botpete n'we a mi a kwini a ka CCMA mo ni nyika xikombiso xa simple loko hi vulavula hi mali yi tele kumbe mali yitsongo mina ni famba hi titraka ti hambanini ku na ti-Superlink ku na ti-3XN ku na ti-Code 10 leti nga ti-8 ton i kuma ku va holela munhu a fambaka hi Superlink lama makulukumba lama mo kuma ku dya vo Cape Town va n'wi holela hi rate ya Code 10 that's why kuma ku ndhasu wa titraka u nge pfuki u yimini swi tele ngopfu sweswo hi leswi nga ku humeleleni that's why loko ku nge se za ku hela mhaka leya ti-agent leyi government i nga ti vutisaka ku why yi nga swi cinci hi nge suki ka khombo leri hi nga na rona loko hi nge se za hi va na yini ha ha ri na ti-agent exikarhi for example ene mhaka leyi khale yi kha yi vulavuriwa ntsundzuka khale hambi ka ha ri na vaveri va mani lava vanhu vo fana va byeli ndzima va ha ri ka Khosato a ku vulavuriwa hi swoho ku luwa na ti-labor brokers yini sweswo swo taniya va nge swi koti lexi humelelaku hi lexi i kuma khampani yi na 40 wa vatirhi ivi yi va na 100 wa ma-permanent ivi yi va na 300 wa labor broker vona ngaku yi na matimba yini yona kwalani loko va fika va ku i va mani va nge va lava ku tirha hi holiday ivi n'we wa ma-permanent mu ku a hi swi lavi hina va davula va nga yimelani tlhela ku na probleme xin'wanani a ta n'we hinkwenu laha ku na loyi va nga ku maka loko wo tirha ntirhweni i makiwile i nge he pfuki i tirhe ntirho lowu nga basa a that's why kuma government wa hina a va swi lavi hi ku ya hi mina na mavonele ma mina that's why va nga lavi ku heta swilo leswi i ta kuma ku va na xiave van'wani va koho va varhangeri i ti-agent ta vona leti why va nga ti herisi loko va ku xiphiqo laha i tirha kwihi aka khampani ya so ni tirha khampani liya straight swi nge koteki le ku xaniseka ngopfu laha handle hi mhaka mfumo lowu nemetweni hlayisekanga inkomo 0860002543 mingiseri wa mugana Lona FM a hi koti ku kwalaho nga ko u angula u ku yini ka timhaka tihi kumbe tihi leti nga tikhoma tete ti vulavulaka hi mhaka leyi bulaka yona kambe sweswo hinkwaswo ndaka leswi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu 0860002543 kulo sala timinete ta 10 ntsena yi va awara ya 2 ya henhla ka nhloko mpo ivi kusuka kwalano nongona ku dzumba ra mina yi sungula kwala ka Munghana Lona FM kasi ke langutela manku hlayiwa ka mahungu ka nkarhi wo leha hi siku ra nhlawulo hi kota ku twa ku swi le ku fambeni njhani ma vo mhaka ko famba mi ya vota mani khale va kha va mi gangisela va nga un'wana wa tipolitiki i twa sweswi i nga ri a nga va yena murhangeri wa tiko leri endzhaku ka nhlawulo un'wana ma swi hleketa ma na inani na yi fikara ka va murhangeri wa tiko leri kambe mi ta swi vona rini sweswo hi ti 29 31 sweswi ta sungula tinambara leti ti nga laha the rock laha ti ta va ti kha ti sungula ku tikomba ku van'wana va mi hembe vo mi languta xikandziyi va ku hi ta mi vhotela va kha va hemba ivi va vhotela lava va va lavaka kambe hi tweni un'wana ku hi angulaka hi na mina ni ta vhota hayi ko xi hundla sweswo mi nga ni vutisi mara ni ta vhota a hi amukeleni laha nihlekani botwa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile xikaravitu a khensa mina la ku angula ka leya mhaka kala ya mintirho ni mingiseri hi ku mintirho a yi ku kumbexani a yi kona botete yi kona mintirho ku va timhaka ku hina vunyingi bya vanhu va la kaya a lolowa hey mi fika njhani kwala ka ku vunyingi bya vanhu lava la kaya va lolowa hi fika hi ku
ni kumeka ni ri na vanhu lava ni tirhaka na vona va ri hi ku hambanahambana ka matiko, van'wani va la kaya van'wani va huma ka matiko yo hambana ya kwala Afrika. Mara loko swi fika ka mhaka ku va hi kha hi tirha, matirhelo ya hina ya hambanile. Vanhu va le handle Bothete va tirha, vanhu lava xo sungula loko hi tholana hi twananile timhaka ku hi ta nyikana mali ya swona hi siku ivi hi pfumelelana hinkwavo ka vona. Mara loko se ku kha ku tirhiwa la mi ta vona matirhelo ya vanhu va la kaya ma hambane ngopfu na matirhelo ya vanhu lava taka va kha va huma hi le handle. Vanhu lavayani va tirha hi ntlhontlho va swi tiva ku va tele yini Bothete. Munhu wa la kaya ingaku loko kumbexana mi lo n'wi kuma xitarate loko a ha tirha hala loko hi nga inani ta ku ba hi ximoko ingaku loko kumbexana mi n'wi khomela ximoko xa mi n'wi koka ku famba ku ya hlamba ekutwereni. ene loko a mi londza sweswo hi leswi a swi tava va swi vitana vuhlonga sweswo. I vuhlonga hi leswi a na tata kwana hina ku hi leswi a heta kumbexana i vuhlonga Bothete. Mara mizamo wa nkoka koko i munhu loko a ngo lo tlha a mi tela na le gedeni la mi tshama kona Bothete a ku yena u lava ntirho. Ivuku wa ntirho u kona hi famba. Se hi huma njhani ka xiyimo xa muxakolo hi ku hi na xiphiqo tanihi tiko hi xota vanhu vo tala va ka hina vatirhi. Hayi va loloha Bothete va loloha. A ni ri na ntirho wun'wana a ni wu tirha vo Free State. Yi fikile thaka ya concrete va suka hinkwavo vanhu va ku se i lunch na hi ya ku dyeni. Kama loko concrete ya ha ri ehansi ya oma ende concrete mix ya tirha va ri i lunch. A ku nga ri lunch. Bothete vanhu va le ku tirheni van'wanyana vanhu va le handle va le ku tirheni va swi tisa ku i lunch va ri loko hi heta concrete leyiwani hi kho hi nga ta ya a lunch hi mhaka hi nge tshiki traka yi tshama yi la ka pfuna van'wanyana traka. Leswi vulaka yi la ku ya pfuna van'wanyana Bothete. Ni byeli na hi nge sweswi mi le ku akeni ne mi le ku endleke ka yindlu ku sele cement yo ringana wheelbarrow n'wina mi chayisa hi 5 ivi yi ba 5. Mina ku mi byela ku wheelbarrow leyi nga tshama laha hansi hi ku 5 yi bili mi fele mi tshika yi za yi oma. Ni ta tirha ni se ni ta hakeriwa nyana overtime laha. Lava la kaya va ri yi bill 5. Va ri yi bill 5 lava la kaya. U ta sala vanhu va le handle va kha va tirha vanhu va le va la kaya se va hlambile va nghene bakini loko swi ku famba hi baki ya khampani va nghene bakini. N'winyi wa baki mi busy se mi le ku pfuneni ka lava ya ku semende leyi kota ku hela. Vona va nghene bakini ya n'wini. Mara a hi vuhlonga na phela na swo hi fanele hi tirha hi swi tiva ku ka chayisiwa. Lavayani va tirha hi rirhandzu va ri a hi heteni semende i waste. A hi heteni xisakanyana xi nga sala. A hi heteni semende leyi nga sala hi ku i waste. Hayi ku a va swi tivi 5 yi bili hinkwavo va na tifoni laha va swi tiva ku 5 yi bili nkarhi wo chayisa wu himbile. Kambe vo va hleketa ku swi nga jinga swi na ku na siku rin'wana na n'wina mi ta va tsundzuka va chayisa ra ha vona. Vona vanhu hi vulavula ku hi vona Bothete loko mo langutana leyi ka leyi mi vulavula ku yona tirhedi hi van'wanyana va baku huwa swinene vanhu va la kaya. Ni byele ni mi kuma munhu hi Monday i le ku chayiseni ka radio. I le ku beni ka huwa le ku chayiseni ka radio munhu yaloyo ivi after 2 hours yi ta ka n'wina a wu na 10 rand ni helele mukaya. Yaleyo mayitiva yaleyo yani vava yaleyo. Ni helele mukaya. Ni byele ni kuma ku i sikisi Bothete ku le ku beni ka radio. Ni byele munhu yaloye i tlele nkarhi muni. I tlele nkarhi muni i sikisi ya nampundzu muni i le ku beni le xitarateni se i dakwini i tlele nkarhi muni i le ku beni radio. Ivi hi tlhela ku hi vanhu va hi tekela vavasati Bothete impela i kona wansati loyi a nga swi tshamelaka swi fana na sweswo i va na nkarhi munhu wa wena. Ni vitri iko mukasi ya kule a hi yiveli kwalano. 0860002543 yi un'wana ni rhumela swin'wana la i ra ka tika Bothete hi Monday
ku na va Mukhodu Monday ku yiwa byaleni, hi Tuesday ku na va Phuza Thursday, hi Sunday ku na va Soul Session, hinkwaswo byaleni. Sweswo a hi na kambe xivutiso i ku a swi koteki na ku vanhu va nga tikuma va ri va kha va swi twisisa ku mvulu vana va hlaya vana va sweswo swi na tindhawu ta koho lomu swi ndliwaka koho. Ha yi tlhelo ka makheloni un'wana loyi a nga na n'wana a nga le ku dyondzeni xikolo mati wan'wana minse wo hetsela hello hi nhleka papa minjhani yo hi pfukeni minjhani papa swi mi vavile ku nghena moyeni ne hi ku la mi nga kona ku na huwa ngopfu mbezani fika la ku nga na huwa ku nga ri na huwa a no la ku ta endlisa leyi ya vatirhi ko hi tsandzeka ku hambanyisa hina va ku tala va nghenaka va vulavula ku na peace job ku na ku tirha peace job munhu wo peace job munhu wo titshagela mali leyi a lavaka yona mara loko ni pfuka nampundzu ni longa xikhafuthini ni ya mapurasini kumbe kun'wana na kun'wana laha ni tirhaka kona boheka ku rila hi mali leyi kumekaka. Mara loko ni ta ka n'wina ni lava ku ba switina ni nga vula no kaya me xisaka nambi hi 20 rand ni nga mi bela. Na vanhu a hi hambanyiseni peace job na ntirho. kambe i mani a fanele ku hambanisa i muthori kumbe muthoriwa? Peace job mina ni twa ku ndlala ni vulaka ni ngo hayi mehe ni ta va right mali ya so mara loko ku ri ntirho se ivi loko ni ri se ivi loko ni ri hava ni nga mi tholi ne loko ni ri hava hi mina ni nga ta decide ku ya leyi mi nga na yona a yi na mhaka ni ta yi tirhela hi ku i peace job mundzuku wu ta va u nga ha ri kona. A ni vuli ku vanhu lavawani mi kuma hi tholani ni hi twanane ku mina va na 2 rand mara ni lava ku tirha masiku hinkwawo sweswi ivi mi pfumela mi ya mi ya jika xikarhi se ni tlhelela le ndzhaku le hi nga twana koko a ku sunguleni ni te yini nemetweni hi swo buteka inkombo ta mina khensa swinene ange dyondzo leyi ni nga yi kuma a hi hambaniseni ntirho na peace job. Nakura ka Afrika wa vulavula muhumelerisi ha mina haxa ne muhumelerisi i Cindali Eric Mavasa nakura ko lo hlangana na wona nakambe munduku kwala ka Munghana Lonene FM bara siku lerinene mani kosi na tjako hi lava na mahungu ya misava ya awara ya 2 tata.